Today, we are celebrating the feast of our Holy Father, Saint Benedict. Saint Benedict, the founder of the Benedictine congregation and the father of Western monasticism. Saint Benedict was born in Nursia, Italy in 480 to a noble Italian family. His family sent him to Rome to study. However, he was disgusted by the wickedness lifestyle of his peers. He went to live in an isolated cave as hermit near the city of Subiaco for 3 years. Around the year 525, Saint Benedict moved to Monte Cassino, where he established a monastery and Christianity that was to be the birthplace of Western monasticism. While organizing the monastery, Saint Benedict wrote this famous rule, which emphasized liturgical prayer, study, manual labor, and community life. This rule is a simple set of guidelines for how the life of a monk should be lived, has come the most influential works in all of Western Christendom. Holy Mass intentions on the solemn feast day of our Holy Father, Saint Benedict, thanksgiving, good health, and special intentions of the family of Kathy Ifurong, Nestor, Mila, Julius, Oliver, Carla, and Kathleen Ibay, Mr. Pertolita Dumlao, June and Alma Espino, Jeneline Edward Espino, Shoni and Fe Ibay, Baby Baluyot, Mr. Semordes Jr., Natilingad, Miss Eva Dabu, Dr. Christine Ann and Dr. Carlota Gutierrez, June Morales, Xavier Quarry, Jerome and Luz Reyes, Marilu and Grace Mendoza, Celia Razon and Sisters, Paz Roque, Donna, Nena, Linda and Feli Bacani, Lita Dalisay, Leonila Fernando, Mian Fragata, Romana Joel Reyes, Susan Dico, Pining Manapul, Mercy and Tenko Sisters, Nicolas Bravo, Zenaida, Jerry, and Jenny Paulino, Marilo Morillo, Grace De Mesa, Lito and Boytan, Millie and Riza Trinidad, Ray and Carla Almenanza, Ligaya, Noel, and Lou Nukup, Domingo, Lucid Dizon, and Justin Dizon, Aida Dizon, Joel Ifurong, Marlon Tayag, Conchita Tolentino, Ricardo Lita Dizon, Agnes Bulacsaw, Roel Panlilio, Glenn Franco, Nef Bonus and Ann Manalang, Sister Irene Gintu, R.C. Borja, Ferdinand Pangilinan, Fer Pabalan, Honorable Mayor and Mrs. Ted Tumang, Joseph Lorenzo, Josefa Garcia, Del Zapanta, Dr. Jude Teresa Verzosa, Quirino Yap and Sons, Aurora Yap, Rene Co, Benji and Rubico, Jose Divine Tulio, Sunshine Superstore, Didan's Delight, and Dandy's Delight, Pines Lagman, Remedios Manalang, Kay Lazaro, Loretta Linenche Lindsay, Oblates of Saint Benedict, Mrs. Irene Katibog, Ernesto Nenaong, Engineer Ray Pexon, Engineer Nolly Curly Vitug, Engineer and Dr. Adrian Monet Briones, Engineer Sebastian Pagco, Engineer Jose and Lorenzo Nolasco, Engineer Art Manahan, Engineer James Manaid,
Dr. Loretta Howe, Architect Alvin Galura, Parchona Pamintuan, Yusweco Sisters, Teopaco Sisters, Chua Sisters, Susan Vitug, Ignacio Family, Mr. and Mrs. Eduardo Guarin, Elenita Panlilio, Dr. and Mrs. Eugene Polintan, Boots and Laura Garcia, Kay, Boy, Justin, David, and Fry Benedict Soliman, Abil Lidia Canlas, Elesio Sita Tolentino, Ramon Tita Sadsad, Mini Hipolito, Bong and Pet Santos, Nestor Hipolito, Violeta Matic, Wilson and Paula Linera, Antinero Maata and Delia Olita, Julian Sabiniano Martinet, Dr. and Mrs. Angelito Medina, Mr. Rafi and Dr. Teresa Mapalo, Lazatin, Panlilio and Banyaris family, Perla Gumin, Net and Boy Alquero, Marshall Gloria Macabalug, Donnie L.V. Pangilinan, Ray Susan Malyari, Nonong Gomez, Pine Serrano, Mariuy Rico Ann Santos, Agnes Dulay, Zenny Canlas, Sister Fatima Maliwat, Leonila David, Myla Mineses, Darwin Jenny Cunanan, Carding Flor Cunanan, Juliet Maniti, Alex Lito and Bethrel Medina, Messina Cheng Baza family, Dr. Ferdy Jane Apostol, Engineer Jesus Punzalan, Dr. Ads Manalo, Amado Edna Castillo, Lito Carmen Lazaro, Franklin Lilian Borromeo, Edmond Faye Ann Cruz, Baby Supan, Edgar Mendoza, Lourdes Tolentino, Erlinda Bolaon, Charlie Lacson, Nilo Enrico Nukuk, Reynante May Sandico, Rusty Consolacion Enriquez, Let and Jeffrey Hizon, Barangay Captain Javier Hizon Jr., Honorable Councilor Ludet Sikat, Sel Martinez, Al and Maricel Manalo, George Dungaw, Antoinette and Shine Manalang, Perseveranda Nuki, Maria and Dominic, Lim Cordero, Justino Rose Fabian, Jesus San Luis, Sita Rodriguez, Tess Manalang, Judge Pedro Sunga, Del Zamora, Mrs. Carmelita Ginto, Dr. Lizelle Bonifacio, Lolit Laurel, Maring Sison, Elmer Corazon Barrera, Dr. Cynthia Lagman, Dr. Bilen Gonzalez, Dr. Pedro Papio, Dr. and Mrs. Mike Rivera, Rolando and Adela Rivera, Edison, Dan Kapati, Monica, Ludi, Ana, and Maritumang, Violet De Borja, Do Martin Gomez, OSB, Jason and Early Manaloto, Rodrigo Glenda Beltran, Honorable ex-Vice Governor Cielo Salgado, Wilfredo and Ninay Guevara, Sister Filomena Tamayo, Joveria, Gianna and Jed Llanes, Oliver Chris Coronel, Jean Gregorio, Eduardo Beneriza, Junel and Elsa Del Rosario, Matt Feli Pineda, BJ Bang Valenton, Lore Inventor, Andy Bonifacio, Attorney and Dr. Ramil Isguera, Ramon and Oliver Isguera, Cheryl Espiritu, Mr. and Mrs. Miguel Gonzalez, Dr. Letty Yap, Hill and Beth Gozo, Ruby Castillo, Gilbert and Monica Sanchez, Morena Perez, Abelardo Francisco, Ruby Alejandro, Teodoro Sampang, Roland G. Mateo, Ray Cres Tumang, Socorro Kanda, Alex Menes, Reynaldo Tuazon, Edgar Josie Dolosa, Alex Yusi, Ian Eileen Tolentino,
Villamor Tolentino, Anne Catherine Parinas, Dr. John Axel Yusey, Lon Anisete, Dan Olive Maglaki, Den Rosalie Kagunggun, Edwina Angelita Pagco, Abel Vering Canlas, Mel Chiclarin Bea Salalila, Melba Basilio, Alma Paras, William Bibiano Query, Aurora Agnes Abad Santos, Ruel Alfonso, Brother Aris and Alan Maragon, Brother Xavier and Kenneth Query, Arnold and Larry Maragon, Jaquelo Acosta Turla, June Juanita Siron, Edna Malonzo Pangilinan, Lloyd Mirna Tamanaha, July Cynthia Tumang, Ronald Alice Reyes, Rodel and Flordeliza Franco, Melinda Odi, Lilian and Ray Antonio, Let Baby Boys Bajon, Anding and Boxer Capulong, Dash and Sonia Villanueva, Christine Flora Cebolino, Nora Rutan, Geraldine Cabigting, Benji and Irene Miranda, Junta Guinness, Ronnie Meneses, Jesus and Serlia Viray, Fernando Sr. and Tess Sargelin, Tess Angeles, Nila Lacanilaw, Milet Ocampo, Roderick Maricar Singh, Sabon Depo, Mexico and Santa Ana, Jobert Sarmiento, Jovel Yanila Fernandez, Noel Joel Edwin Dairit, Giorgio Lucia Asuncion, Leoneda Palma, Myra, Liana Ariel, and John Alister Lamera, Carmela Nicanor Vergara, Irwin Nukum, Jane Sadi, Alessandro Maria Gloria Aghina, Gaudencio Natividad, Carmelita Camacho, Jesus Sunya Sikat, Fernandina Mercado, Daisy Panganiban, Erwin Macapagal, Aket Quizon and Edison, Irma Sawal, Oblate Zon Malyari, Annie Barry, Gaspar, Dolores Santiago, and Santiago family. Birthday blessing, Nor Pineda, Bren Mark Asuncion, Noel Mineses, Era Sanchez. Good health and recovery of Sister Mary Thelma Rosiana OSB, Sonia Dairit, Alma Nugut, Nurse Sambile, Donnie Sun, Laura Kipo, Honorable Chairman Abalos, Chelsea Austin, Susana Padillo, Adelaida Mercado, Florentina Sunga, Alex Nuki, Gloria Matias, Marites Menez, Honorable and Brandon Yap, safe delivery, Paulina Llanes, for the fast recovery and good health of the baby. Safety and protection, Jennifer Reyes, Mike and Mady Torres, Vivencio and Ursula. To pass the medical board exam, Red Mapalu. For the repose of the souls in purgatory, the souls of all the departed oblates of Saint Benedict, Javier, Carmelita, Luz Roma, Eloisa, Jean Sita, Natividad, Mother Agnes, Sister Benedict, Sister Scholastica, Monsignor Constancio, Shirley and Manuel Pandillo, Sister Luisa and Sister Paquita, Reno, Jose, Tranquilina and Reynaldo, Endring, Emang, Charing, Juliana, Agustin, Jose, Alejandro, Pedro, Sabas, Emilia, Maximo, Aurelio, Marina, Nemesio, Sotero, Rodolfo, Rosalio Sr., Sebia, Noel, Saturnino, Do Ruaso, Doc Panlilio, Jose Madre Tecla Relucinte, Alejandra, Marshall, Maria, Renato, June, Juanita, Idalberto, Ireneo, Oliva, Zenaida, Raymond, Nunatus, Eddie, Lourdes, and Lucio, Sr.
Maya pat magrasya nga bakpo kay kayungan. Kaniti pong kikatang kapag masusyan pakiabetala naman karing kikatang panalangin ding makatuking intensyones. Ordin anniversary na pong Father Lodimer Mangune. Successful operation ng Krisha Jean Sampang. Speedy recovery ng Angelo Bonus, Edna Salvador, Manolo Jaime, Chodora Briones, Cheryl Immaculata, at Bel Trinidad. Birthday Thanksgiving ng Era Sanchez. Ang timurin ding sablang kaladwaking purgatorio at ding kaladwada di Monsenyor Ruben, Domingo Senior, Cecilia, Simeon, Zenaida, Felicitas, Leonardo, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Pelino, Floricel, Herminia, Rhea, Leonora, Emiliano Senior, at Eddie. Inkikatampong kapag masusyan panimunander Reverend Father Arne Serrano at Reverend Father Ricarte Macalino. Magkiabetampo king dalita pamukulat. King lagyuning ikpa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ning ginutang Kristo, ing lugod ning Diyos, at ing pamakiyagum ning banale Espiritu, mantabe sa kekayungan. At keka ang timurin. Ngini pong kayaldawan, ing kapiesta ng San Benito or Saint Benedict of Nurcio. Bata mo pong maging karapat-dapat magmasusi kareting banala misteryo, isipan talat painggulutan deng kekatamong kasalanan. Iagkastangin ning biyag na nagnan ning kapanisyan. Magkumpisal ku, King Diyos, amayupayang tutu. At kaya kayo kapatad, uling bikasala kong bina. King isip, amano, at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nanitay panigapuko kang Santa Mariang Kapilanmang Birhen, karing sablang anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo ko, King Diyos, aginutamu. Ing Diyos, amayupayang tutu, pakalulwa na katamu, at king pangapatawad na rin kasalanan tamu. Idala na katangan sana, King Biye Alanganga. Amen. Ginu pakalulu. Gino pakalulu. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginu pakalulu. Gino pakalulu. Gloria in excelsis Deo. Hallelujah.
manalangin tamo. O ikpaming mayupaya gewa misan binito meto nga makapasubaling giya. King pamanuru ka ring tao bang mibyebye king kekang kasuywan. Ipagkalubmuing king pamanatili mi king lugod mo. Baboring sablang bage makatalakad kami king dalan daring kekang kautusan. Itiyaduan mi king kapamilataning ginuming Jesu-Kristo ng anak mo. Ama bibi at magari kambe mo king kametongan ning banal na Espiritu. Diyos manggaman king alanangga. Magkaramdam tamo po king amano ning Ginoo. Pamamasang ibot, king libro ning propeta Isayas. Ikit king Ginoo, kanitang banwa ning pangamate ng aring Uzziya. Makaluklukya king kayang tronong matas. Mitmuya ing mabilog a templo, king laylayan ning imalana. Makatalakad lang makapadurot kayo, ring anam a milalablab alelangan. At atin niyang anam apakpak ing balang metong karela. Tatakpanan ning metong at metong karela, ing lupa na karing adwang pakpak. Ing katawa na karing adwa, at gagamita na laring adwa, king paman nyo lapo. Ngara king metong at metong. Banal, 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 banalya ing ginung mayupaya. Mitmuya ing yatu, king keyang ligaya. May nga ukun laring pundasyon na ning templo, uli ning masikandang siwala, at mikat mo niyang asok ing templo. Kanita, sinabi ko, ala na akong kapanayan, makalunos ko, uling makasalanan la ring labi ko, at uling manuknangan ko, libutad na ring tao mga rinat alabi. Ngeni, ikit ke karing sarili kong mata, ing ari, ing ginung mayupayang tutu. Kanita, sinulapo yang papunta kanako, ing metong karing lelangan. Magdalayang bayo, akinwa na king altar, king kapamilatan ning metong asipit. Tigkilaning labi ko king bayo, at ngana. Tigkilana na naniti, ring kaya kang labi. Alana kang dewa kan ngeni, at mipatawaran na lo, ring kasalanan mo. Kay ba't nanito, dimdam ke siwala, ing Ginoo, ngana, nino ing itubod ko, nino ing maging kaya kaming talapagligtas. Nga kung may kibat, ako po itubod yoko. Amano ning Ginoo. Salamat king Dios. Ing Ginoo ariyo, makaganiyo king kamalan. Ing Ginoo ariyo, makaganiya king kamalan. Ing Ginoo ariyo, makaganiyo king kamalan, ampong sikanan. Ing Ginoo ariyo, makaganiya king kamalan. Ing Ginoo matatagya pundasyon, kapilan man, eyo maukun. Ing trono mo, o Ginoo, matatagya, manibat na kanitang minuna, at ika, at syuna ka, bayo pamigmula, ing sabla-sabla. Ing Ginoo ariyo, makaganiya king kamalan. O Ginoo, dingkya kang kautusan, alalang kayangganan, ingkya kang tuknangan, sidsadya king kabanalan, kapilan man. Ing Ginoo ariyo, makaganiya king kamalan. Parangalantaya po ing maya pabalita.
sabik kong manaya king Ginoo, uling panaligan ko, itang penga ko na. Ang ginuman tabi ake kayo. At yetan minuri. Pamamasaging may kabalita, agpangkang San Mateo. Ikaya ke tao Jesus nga nakaring kayang alagad. Alang magaral na may git king kayang talaturo. Alang alipan na may git king kayang Panginoon. Ngayong magaral makagyunay ketang maging kawangis ni ning kayang talaturo. Ating alipan maging kawangis ni ning kayang Panginoon. Nung imbuntok ning pamilya, aw sandeng Bilzebul. Lalong marok ing iyaus da karing kayang pamilya. Uli nito, kayo may tatakutan karing tao. Nano maning makatakap, milantad. Ating balang lihim, may bulalag. Ing sasabihin ko kay kayo, king maralundum, ulitan nyo king masala. Ating sitsit da kay kayo, sukat yung ikulisak. Lapit tatakutan ding makapate king katawan, dapat ing kaladwa, aliran eman. Bagkusing sukat yung pitakutan yung Diyos, ang makapamarusa king kaladwa at katawan king impyerno. Malyari kayong makasaling adwang denas king alagang 10 centimos. Makanyan man, ing metong karen, malyaring manabu king gabon, nung kaburian, ning kaya kayong ibpa. Agyang imbuak king buntok yu makabilang. Inya kayo tatakot. Maygit kayo laga kesa karing denas. Nino man ing nipasya king harapan daring tao, king ya kanakuya, makanyan mo naman ing daptan ko para kaya, king harapan ang ipako karimbanwa. Dapat nino man ing misakwil kanako, king harapan daring tao, isakwil kaya naman king harapan ang ipako karimbanwa. Ing maya pabalita ning Ginoo. Makiramdam tama po king umilia. Dempong Benedictines, kilala la po ketang karelang battle cry, Ora et Labora nga na po. Nung megaral ka po king Saints ko, o San Beda University, sigurado pong tiro dereng madre, ang popureng Benedictine monks, kaya kayo po itang ama nung areto. Ora et labora. That is the Latin for pray and work. For the Benedictines, the fruit of their prayers is good works. They cannot separate the two. The fruits of your prayer life should be good works. Impong bunga ning kaya kang pamanalangin, apin ing kayapan. Kimpong biye spiritual or spirituality, prayer is being with Jesus, being with the Lord. When we say being with Jesus, we commune with Jesus through prayer. The great Father Thomas Green said that prayer is the opening of the mind and heart to God. Therefore, in prayer, we do not just ask to grant our particular petition or request.
More so, prayer is a union of the mind and heart to God. Each time we pray, we enter the divine presence of God. O yun po yung buri ng sabihan ng pamanalangin. Kasi po nung agagindi, ing pamanintindi tamo king pamanalangin, manyawad, ginu ibiye mo kako hindi, ginu ininganyawaran ko, mababoy pa pong klaseng panalangin nito. Ing pamanalangin, pamamuklat siyang puso, pamamuklat siyang kaisipan, pamakisan metong yo, king apong ginu. Prayer is very sacred. That is why, when we pray, we enter the divine presence of God. Ing panalangin po, sagrado yo. Potang manalangin tamo, lulub tamo king banal a presensya na ni ngapong ginu. Prayer, pamanalangin. Ing pamanalangin, mo pamanyawad. Kasi nung pamanyawad mo, pota pa lang alata ang kailangan king ngapong ginu, tama na langin. Pero nung pamanintindi tamo king pamanalangin, pamakisan metong king ngapong ginu, lulub tamo king sagradong presensya na ni ngapong ginu, siguradong aldoldo, manalangin tamo. In Christian spirituality, prayer is the source of our strength. That is why we serve the Lord by serving others, especially the last, the least, and the lost. It is prayer that impels us to do mission. Kaya po inyang seminarista kami po, meto nga sabyan na kako ning kakong spiritual director, nung bisa kang maging tapat, maya papari, pagdulapan mo ing pamanalangin. Manalangin ka, potang ating kang kapikakunwan. When you have doubts, pray to God, express to Him your doubts. When you are sad, enter the divine presence of God and say to Him, Lord, I am sad, comfort me. When you're happy, pray to God and say to Him, Lord, I am happy now. Thank you for this moment. Nung may pasar ka kayong board exam, Lord, thank you. You have guided me all throughout. That is why today, I am a licensed teacher, I am a lawyer, or nanumaning kaya kang profession. Prayer is our communion with the divine. Communion with God. Kaya po yung pamanalangin, pamamuklat siyang kaisipan, puso, nanumang panamdaman mo, sabyan mo kingapong ginu. Prayer is not just asking the Lord to grant our petitions and requests. Prayer is talking to God. Prayer is entering the divine presence of God. In prayer, the human existence and the divine presence of God meets together. King pamanalangin, akakarungot tayong ngapong ginu. Lalong-lalo na po, king banala sakripisyo ning misa. In the Mass, we commune with God specifically when we receive the body of Jesus in Holy Communion. Makisan metong ngapong ginu, king puso tamo. O yun po yung mumunang tuturo, daring Benedictines kaya katamu, San Benito ning Nursia. Pamanalangin, prayer, ora, pamanalangin, lulub tamo kayong presensya na ni ngapong ginu. Ing pamanalangin, mo pamanyawad. Ing pamanalangin, makisan metong kakay ngapong ginu. Bubuklat ming puso mo, kaisipan mo kaya. Kadwa po, labora, work. In Christian spirituality, work is apostolate. You do mission. You do something good. Dapat yung produkto ning pamanalangin, maging maya pa tao.
ing produkto ning pamanalangin, pamangawang kayapan. Kaya po minsan makalungkot, madalas sisimbata mo, pero minsan makakulong niya mo kingapa sulok ning pisamban, ing kaya katang kasalpantayanan. Mekad kaluwal mo king pisamban, mamanagkastana. Mekad kaluwal king pisamban, judgmental tamo. Mekad kaluwal pisamban, at anak kaymut, tamo biyasang magdake, nung nanong atintamo. The fruit of prayer should be good works. Kayapan. Ora et labora. We cannot separate the two. Nung pag-aralan niya po yung biyaning kay katanggi nung Jesucristo, karingapat ay Ebanghelyo, lalong-lalo na po king Ebanghelyo ng San Lucas. Akakitsi Jesus was presented by Saint Luke as a Messiah who is always in prayer. Inyang bayo yung mamgawang mayap, ipasag ning mayap pabalita ng gewano. May nalangin niya king nilang, may tuksuya pa nga, king demonyo. King Ebanghelyo ng San Lucas, inyang bayo ya, mabinyag kang San Juan Bautista, manalangin niya Jesus. King Ebanghelyo ng San Lucas, inyang pilina nung Jesus deng 12 disipulo at maging alagad na at apostol, may nalangin niya, nga ng San Lucas, kaibat ng may nalangin ni Jesus, pinili na lo deng 12. Bayami pa ko Jesus king krus, nanong gawa ng Jesus, may nalangin niya king mula ni Getsemani. Nung luwen niyo po, king Ebanghelyo ng San Lucas, Jesus is a man of prayer. And bayo na gewa, ingega na ganang gewa ng mayap, may nalangin niya pa. Jesus is the exemplary model of prayer and good works. Nano pong maya pabalita kay katamo mo munang ngening kapiesta ng San Benito. Palalaman tamo, yung biye pa manalangin tamo, tamo mo basta manyad, ba't siya mga di? Palalaman yung relasyon kay nga pong Ginu, pamamuklat kay sipan at puso. At potang may lalam yung relasyon ta kay nga pong Ginu. That prayer life will inspire us to do good things on earth, to do mission, to prepare our prayer through our good works. In sulat na pong Santiago or St. James nga na, prayer or faith without good works is dead. We should complement our prayer life with good works. O ito po yung mumunang maya pabalita. Kadwa po, San Benito po kilala yo bilang meto nga monk anong nuka rin lebanane ing maroka spiritu. Kaya po retang sacramentals, Saint Benedict medals, nung may bless na po properly using the Benedictine prayer of blessing of Saint Benedict's medal, it is a powerful weapon against evil spirits. At niya pong inscription, itang crucifix na gulot ni tangana, CSSML, Crux Sacra Sit Mihi Lux. Let the cross of Christ be my light. Non Draco Sit Mihi Dux, nga na po nitang kabila, NDSMD. Ne po, puri na sabihan dito, let not the dragon be my poison or be my guide. Therefore, secondly, in this feast of Saint Benedict, the Church teaches us that in battling the evil one, evil spirits or demons, we have this powerful sacramental, the Benedictine medal. Makapangyarihan niyo, pero dapat po tayo gagamitan ng tinganting-anting. We should wear the Benedictine medal with faith in God, that He will protect us against His adversary, against the evil spirits. Ngayon pong kapiesta ng Saint Benedict of Nursia,
Adong bagay ang tuturo na kay katamu. Ining kapag masusyan, let our prayer be our inspiration why we become good, why we share what we have and who we are, especially to the poor. Let our prayer be the reason why we do good. We become good Catholic baptized Christians. And let us devote to Saint Benedict, especially in protecting us from the clutches of the evil one. San Benito ning Nursia, ipanalangin mo kami. Amen. Talakad tampo para po king panalangin ding malda. Dalangin taking Ginoo, kapatad, batang tatakot marap karing kasalang naning maya pabalita. Karing taong mimimwa digil kaniti uling paganakana ing palpikasalarang pamibiyebye. Sa pa nakatasanan ning Ginoo, banketa balo tayo ing gustong paralan, aapaganaka takarelo, ing makarelyon dang pamangailangan, nga tamong manalangin, Ginoo ipakit me ing dalan king kekang balayan. Ginoy, pakit may dalan kingkekang balayan. Para king Santo Papa, ding obispo, ding pari at ding sablang Kristiyano, lalula sanang wiwangis king karelang talaturo at Ginoo, banketa, abulalagde ing balang lihim apisyag na karela. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoy, pakit may dalan kingkekang balayan. Para ka ring pamuntok ning gobyerno, makaluklukla sana at makapagplano, king tunay ng pamangailangan ng bansa, imbes na kikilos lamo at magdesisyon, agpangking reaksyon da ring tao king kasalukuyan ang maliliari. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoy, pakit may dalan kingkekang balayan. King Aldoldo tang pamibiyebye, etala sana pitatakutan ding makapanasakit kay katamo, o makabili kay katamo king kapahamakan, o migit pa. Nunem itakutan tamo karing tao makatke kay katamo king pamikasala. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoy, pakit may dalan kingkekang balayan. Para kaya katangan, kapilan man sana, eta mikakapamikatagon mi sakwil king Ginoo, arapan ting tao. Banketa, nakatay sakwil, arapan ning iba. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoy, pakit may dalan kingkekang balayan. Ngani po at wantamo yung sarili tang kapagnasan. Uig pangatsubanwa, king pamakirakemi, king obra ning anak mong, matad kaligtasan king tao, antabayanan mo kaya sana king kekang lugod, dinan mo king tetagan mi pasyag king kekang maya pabalita, at kapag sadyan marap king nanumang pangani pamanaya kay kami. Itihadon mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ikanta tayo pong dalit para king pamagsadya karingahin.
Panalangin tamo kapatad, baning kay katamong daon, maging kalugod-lugod ya, King Diyos, ikpang mayupayang tutu. Tanggapan na sana ning ginuting daon karing gamat mo, king kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamoy kasaplala, at king mabilog ng Santa Iglesia. O ikpaming miglalang balikdan mong mitmong ganakare, tingay na darawon bi kaniting piyesta ng San Benito, kapambilataning pamanukimi king kayang alimbawa, king pamagdulap ke kakamtan misaning pamisan metong at kapayapan, king pamagsilbi mi keka, iti adwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginuman tabe ya ke kayo, yetan kimuri, yat na yoreng puso yu, pasalamatan tayong Ginoo Diyos tamo. Tunepin karapat dapat at matuli ding pasalamatan dakang parati. At numan karino igpa Diyos kingalanganga at lubos mayupaya. Babayo ming Santa Iglesia king balang panahon, kapamilataning pamipalto mong lalaki at babaying, makapasubali king kabanalan, babye patutuking ke kangalang kupa sa lugod. Agyaganda kami kapamilataning biyendang bayani, at sasaupan kapamilataning alang likat dang pamanalangin, ban maging mabyekeng tandaning magligtas mong upaya. Ulinita kambering sablang koro ring angel karin banwa, daralit mingke kang ligaya, layon makyabe kingalang tuknang dang pamamye kapuryan keka, at ngaming magkanta. Kapin banal o igpa, iking panibatan ning sablang kabanalan. Ulinitay panigapumi, itubod me ing espiritu mo anting titipangambun, ban para ke kami, gawa na larening tinape at alak, anting katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. At atandanan mi po kanitang benging mi panganyayayo, at bayo na binyeng sarili na king pamaylas at kamatayan. Kinwa na yung tinape, pepasalamata nakat pinuri. Piraso na yung tinape, dinwang ne kareng disipulunat nga na, kwananyeti ikayungan at mangan kayo kaniti, uling iti yung katawan ko amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bat ni ngapunan, kinwane ing kalis. Masibay na kang pepa salamatan at pinuri, dinuang ni ing kalis kareng disipulunat nga na. Kwananyeti ikayungan at minum kayo kaniti, uling itiya ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan, ami bubu para kay kayo at para kareng dakal, banketa mi patawaran na ring kasalanan.
Daptan yu iti, ulining pamigaga na kayo, kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, inyangeni gaganakan mi o ikpa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Daraon mi akeka iting tinape ning biet ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keko, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo keko. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kaming ansanang misulusulo, kin katawan at dayang Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu. Ban mi ganap ya king lugod, kambiyan ng Francisco, kay kaming Papa. Ati Florentino, kay kaming Obispo, ading sablang pare. Ganakan mula naman din kapatid ming pepaynawan at maninayang subling miye, ading sablang may ang una biye. Tanggapan mo sana, king maligay mong harapan. Pakaduluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bilanganga. Ban kaya ng Maria, ang Birhen ng Diyos, kambe ng San Jose, kayang esposo. Kaya bering apostol, ading sablang santo, tinupad kimalmong kaburian. Kikakabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Yesukristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambe na't kaya. Igpang mayupayang tutu, kagum ning banala Espiritu, pupuryan dakat parangalan, manggaman king alanangga. Mong kapanaligan at lugot king ikpa, manalangin tamo karengamanong tiro na kekatamo ning Ginoo.
Kabus mo kami, o Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panahon mi, ban king kasopan, ning kekang pakalulu, parati king mikabus, king sablang kaligaligan, at manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong, ke kaming talapangabus. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko ke kayo, ing kapayapan babiye ko ke kayo. Emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing banalakapulungan mo, at pamayapan me ang pong pisan metongan, agpangking ke kang kaburyan, ikang mabibiyat magari manggaman king alanganga. Amen. Ang kapayapan ng ginuman tabe sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka, di mo Ibakit rin. tamo po ngening mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayo nga. Nyo Jesus, ing kordero ning Diyos, ing milalako, king kasalanan ning yatu, nuan la ring mayaws, king apunan ning kordero. Gino, ako matampang tanggap kaya ka, dapat ikas may nga mano mo, kumayap na ako. Kareta pong makasadyang makinabang, eta mo pumamakorin kaya katang luklukan, den Eucharistic Ministry na pong lumapit kaya katamo, dakal pong salamat. Tawa ng Kristo. Amen.
Karen pong kayabi ming sisimba king live streaming. Siklaw tamo po ban pangadyaning dapat ay espiritual ning pamakinabang. Itamongan po. O Yesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan, a sakramento. Kaluguran da ka, may git king sablang bage. At pag nasan ko, ing tanggapan da ka. Dapot pauli na ningyening pinandit, era kaya tanggap king sakramento. Umeka mo man espiritual, kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari, at tsuka ka rin. At pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka. Emo sana'y paintulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen. Oratio Imperata, itamongan po. O Diyos ay pami, lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi keka, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit na, at may kamatena karing dakal at tao. Ipanalangin mi, antabayanan mula, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula ring doktor, narsis at ding sablang lilingap, karing misalunan. Ban makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin nila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mengayaw na biye. Pagkalam mo kaya kami, ingrasya mo, kaniting masakit a panahon. Ban magobra kami, para king kakayap ding sabla, at ban makasaup kami, karetang atsu, king pamangailangan. Ipaniga po mikeka, ing patuknangan mo na ing pangakalat niting virus, at ing pangakabos mi, karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilataning ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyempon mag-ari kambe mo, king kametunganing banalay espiritu, Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay hinduning Diyos. Emo sana pisawili nga klismikeka, king kakulangan mi. Ano ne, bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanunuanan a Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, San Rafael Arcangel, San Sebastian at San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Rita de Casia, San Agustin, Santa Monica, San Benito. Manalangin tamo. O igpaming malugod, pakiramdaman mula ring panalangin ding sablang tinanggap kaniting pangako ning biyalang-angga. Kapamilataning pamanukimi ka ring turunang San Benito. Maging tapat kesa naking pamananggap king kekang obra.